da potpuno besplatno otputuješ u novu državu, upoznaš ljude iz celog sveta i pritom stekneš novu veštinu. Da, moguće je. Znam da zvuči kao plaćena reklama, ali veruj mi nije. Radi se samo o mom ličnom iskustvu koje danas želim ovdje da podelim sa tobom. Pričat ćemo o Erasmus Plus projektima koji nemaju ograničenja u godinama, koji pokrivaju sve troškove puta, smeštaja i hrane, a evo i snimka sa moje omiljene razmene koja se fokusirala na provođenje vremena u prirodi. Pa smo u sklopu te razmene, recimo, vozili 70 km bicikl kroz italijanske planine i prelepe pejzaže. Također smo posjetili najdublji bazen u Evropi i imali priliku da pohađamo kratak kurs od par sati ronjenja na dah. U sklopu ove razmene smo besplatno imali i iskustvo paraglidinga i još mnogo lepih stvari. Mislim, ko vam sve ove stvari nudi bez da za to platite? Za sve detalje trk na posljednji video na mom kanalu.